Nikiha kiria kigomeire andu a family ya Mary Njoki mutumia uria uragitwo na njirere na magigi thutha wa gutemangwo ni mundurume uria marekwirwo makoretwo na ndugu ya kiwendo nake. Ni mwana wa maitu kurokete guku akirora horo wake wa mugunda agiuka gukora muciidi umwe guku na arigo niki kurenderea na ria ndoka ndakinya uguo ndakora muciidi ucio na my sister na muritu wa mwari wa maitu ucio uragitwo ucio utwikete no muragite ni maraikaraga nake ni tarari murata we boyfriend yake na no rikitie kumuraga na ria muragire ni arutwarire nginya borithi amuraga ni atwarire nginya borithi rucini auga ni arahurwo ni mutumia rucini ruru ni twamaka muno riria ndahurirwo thimu ni aikari itura riri manjera ati umwe witu tumwitaga Njoki ni arikitie kuragwo na riria ndakinyira ndakora oragitwo ni mwendwa wake marari nake oguku gwake mucii agikira ndeto ino mukonde komanda wa borithi Bahati niwe Charity Karemi augite mundurume ucio ambire gutafanio ngero eno na coka guthie kuhura ripoti kuri borithi agiteta kuhurwo ni mutumia wake indi thutha wa maabitha a DCI gukinya mucini uyu macoka gukora mutumia ari murage. Leo asubuhi saa 4:30 Paul Dongo Gathairu alikuja kwa station. Vile alikuja kwanza akakuja akasema jana jioni huyu bibi yake ambaye anaitwa Mary Mburu alimpiga. Ni kwa sababu alienda kumtembelea akakuta wakiwa na mwanaume mwingine. Immediately police officers wakaenda kwa nyumba yake na wakapata mwanamke ambaye alitambuliwa kama Mary Mburu aged 42 years na ambaye wamekuwa na uhusiano na yeye akiwa already amekufa na alikuwa amekatwa shingo, uso na kichwa. Alikuwa na majeraha kadhaa. Tumeshika huyu accused person Paul Dongo Gathairu, tuko na yeye na kesho tunampeleka kotini na mashtaka ya mauaji. Nitumakitie ni giko kiu giekika ni undu wa Njoki kuragwo. Njoki ni turamuye mwirutiri wira akirera ciana ciake wega ni aratuhete ha kurima. Njoki ndimui muthuruwe ni akuire riu Njoki araikara guko na ciana ciake na kaingi Njoki ararutaga tuwira twake twa kibarua. Nakuo kaunti-ini ya Kirinyaga kuri na kieha thutha wa mutumia ungi nake gukorwo uragitwo na njira ya guthecangwo na kahiu na mwiri wake gucoka gutiganirio mukira-ini wa barabara. Riu andu a nyumba ya mutumia uyu magikwa mwana wao ageretwo ngero eno kurumirira ngucanio cia kimucii. Ng'ombe ni irathire na ng'ombe yo kabali monjira kaniguo ng'ombe akobingo irigite kura kwari muthenya wa Sunday mwarwa mitu akimburira thimu akinjira mwarwa mitu ng'ombe yakwa ndireteithagia nayo ni urire ndiramwira ngimwira borera tukuboya Ngai na ni kuoneka ng'ombe yacokira kuoneka okuria cianda yobanitwe andu moka tuoka na twakora titheru ni nyina ni muna ni muteme bangeriko ino jo ino ni ndeme yonde tiguthukanwo ogu na bandu abakomete batithakame ati no tuge ka atemerwe aba batithakame na mutumia uyu ni ndigwa ndina kieba kingi muno tondu ona ni ndamugumbira na gacukai tondu atumia megukumanikitwe barabarai. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina.